Prilično redak oblik magije. Onaj ko od neugledne grude stvori sjajan čvrst predmet, smatran je ranije čarobnjakom, jer za to stvaranje stvaratelj je morao imati nadzor nad svim elementima i veštinom. A opet, on je bio daleko od uglednih, glamuroznih poslova. Taj čarobnjak bavi se u isto vreme prljavim, napornim i opasnim poslom. I na kraju, taj je posao vremenom prestao biti čaroban.